dam chiao na mo lungmali post thongchimnak in nankut kanin tlai than na thonghi kulali tangkhawng ni somthum zinglei thawngchimnak kan rak thok lai tu jing kan chimding mi tlangtar cheu khat na chu KTV in atin mi minau panga chu SSC ral strang ni arwang umlo in an tha na tangu pengkom a kumkulle kumria chung SSC ral strang ni umhun an khornak sakhan pathum chu an chuata Bungim peng khutin ha chu SSC ni shemwan in an ka cha a tol sungmi pali nun na aliam paruk ni hliam an tuar Mizoram sai ha utorek sokhal tu zawa sa thatu na pali lak a pakhat chu mi pi cheu khat kutur in anun na aliam ti mi thong le thong pangdang na an rak silai KTV in atin mi minau panga chu SSC ral shrang ni arwang umlo in an tha na Mandalay ram then min champeng chung a KTV dor in atin leo mi minau panga na chu SSC ral shrang ni arwang umlo in an tlai na I an lu a meithal in an ka tha na tia tangta peng mizapi cholchang na committee in tomwang wai tu pakhat ni khatit a achim thongni kulali January kulasari zansui milam hleini tluk a min chiampeng maji tamhia khopong KTV dor in araktin mi minau panga na chu century chong mi SSC ral shrangpol ni an tlai na I an puan in an hmai an tem na nu a an lu a metal in an ka tha na hi asi tha tong mi minau na chu kumhlai kwa in kumkulle kumnga karlak an si tia achim chak Tangu pengkom a kumkulle kumria chung SSC ral shrang ni umhun an khornak sakhan pathum chu an chuata Current National Union KNU humak nak mun tangu pengkom brigade tu muram chung a kumkulle kumriat leng SSC ral shrang ni umhun an khornak sakhan pathum chu SSC ral shrang ni January ni hlei thum ni hlei li ni hlei nga a an chuatak na tia KNU ni thong an than SSC ral shrang ni an chuatak mi sakhan pathum na chu Current National Defense Organization KNDO Battalion 4 le Brigade Special Punhani January Nikul a Munma Thellim nak an tua chang tu sakhan pathum chu thongkha zakwa somkwa nga in SSC ral shrang ni umhun an rakhor chang I sakhan achhuatak mi SSC ral shrang pol chu bogali ji khwalai a hnulai an tol tia KNU ni alangtar thongni kolali January kulakwa a Current ni Army KA ral boyzik Colonel Bongnai Zong ni Current ni ramkul mochi yuatin na me khongle me se khupi chu current ni ral kable tangti punha ni kanhum hak chang tia RFA a achim Mimpia peng SSC ral shrang khamaya zathum somriat battalion sakhan chu AA ni anlak Rakhine ramkul mimpia peng SSC ral shrang khamaya zathum somriat battalion sakhan chu Rakhine ral kap AA ni anlak tia una thumna ni January kulariazan a thong an than Rakhine ramkul miau u chawto mimpia le patei tangpeng chungna a Rakhine ral kap AA le SSC ral shrangkar a petla in ka dau nak afak I thongni kulali January kulariat a Khamaya zathum somriat battalion SSC ral shrang sakhan chu ni tlamtlingte in an lakho tia an langtar SSC ral shrang ni nifate petla in sakhan pakhat nu pakhat asonglang mangcha a Khamaya zathum somriat battalion sakhan chu chunglai in akabong pin a tira shrangtal in thajang achap kauna in Rakhine ral kap ni chu sakhan chu an lakho tia unau thumna ni an chim chupin a Rakhine hmuram chung a SSC ral shrang chu an thajang ader tuk chang I to chung mi na anum nak mun chu tinchi te in bom athak leng a me u khopi zong shemngan le chunglai in ka dau nak atwaleng mang tia an chimchi thonghi kulali January kulasari zansui milam pashat luk a me u khopi shambun SSC ral shrang khamaya zathum somsari pasari battalion le changa somli battalion natal in number somthum khat palik battalion polni me u khopi chu shemngan in an ka cha a to chungmi pali nun na aliam I minung pasari ni hliamha an torpin a inkul lengzong akang tia unau thumni thongan thanmi a an laktar chi
Isa chu peng chu khwa chu isi siral shrang ni ka dau nak lo bu a an khang I to chung mi pahni zong an khang tha na magweram then isa chu peng chu khwa chu January kularia zan a isi siral shrang ni an khang piak na I in za thum kluk deng akang pin a kumu pa pahni zong mai ni akang na cha a anan nak aliam tia thei si thongni kulali January ni hleria jing a isa chu peng si mi khwa a to chung sham tai pu le ese siral shankar lak a ka dau nak achuak I zan le si mi lam pali le chiu thup a ka dau nak achua nak khupong chu khwa chu mai in an khang piak na cha a in za thum deng achiam I to chung mi ku upa panhi zong mai ni akang chi na dia to chung mi pakhat ni khatit a achim chu khwa chu ese siral shampol ni an khang piak na leo a to chung mi ku upa panhi hi an zam kho lo cha a mai ni akang chi na hi asi dia achim chap mongi peng khote na chu SSC ni shaman in an ka cha a to chumi pali nan na aliam paruk ni hliam an tuar chiram kol mongi peng khote cheu khat na chu SSC ral shrang ni shaman in an ka cha a hakcha pakhatal chi in to chumi pali nan na aliam midang paruk ni hliam an tuar tia mongi peng KPDF battalion chung in ramwa waitu pakhat ni yangong khatit media a achim January kula ruk jing swimilam papua la cheu tuka nama a umhun kormi SSC ral shrang battalion zathum somuk sari ni nang pinta kwa chu shaman mang in an ka cha a to chungmi pakhat nan nak aliam midang pakhat ni hliam matuar tia thei si chuban tuk thiam in January kula sari a mongim peng yaule ping kwa chu SSC ral shrang ni shaman mang in an ka than cha a kumnga haksia pakhat chi in tol chungmi pathum nan nak aliam midang panga ni hliaman tur tia kan thei Mansipeng Khamaya Zaruk Panhi SSC Battalion Sakhan chu KIA KPDF le Tangti Punhani Anlak Kachinram Kul Mansipeng Khamaya Zaruk Panhi SSC Ral Shrang Battalion Sakhan chu KIA Shroimi Tangti Punhani Ankadau I January Kul Lakwa Jing A Tlampling Te in Anlakho Tia Kanthai Thonghi Kul Li January Kul Ria Jing Swimi Lam Dekhatluk A Kachinram Kul Bamo Pengkom Mansipeng Khamaya Zaruk Panhi SSC Ral Shrang Battalion Sakhan chu KIA le KPDF Troinak in Tangti Punhani Ankul I Ankadau Chunitlak le Zan Khodei Ankadau nu January Kulakwa Jing Swimi Lam Boret le Cheu Thuk A Sampling Te in Anlakho Tia KIA Thonglang Nak Shampi ni Khatit A Achim Sakhan la Kadau Nak A SSC Ral Shrang le in Athimi Liampu mi le Shyamnam Anlak mi po zong Kanlak Tarte Lai Tia Achim Chap nga zum peng a SSC ral shrang moto panni bompo no in anka pathum anthi mandalay ram then nga zum peng a SSC ral shrang moto panni mipi ral kap ni bompo no in anka cha a ral shrang pathum anthi dia zamani guarilla forcing in kanthai January kulanga jan swimi lam pasari le cheu thuk a nga zum peng a thajang somthum thuk he arak chuak mi SSC ral shrang moto panni chu min chi che khwa leng yang le ping kho pong an phak a mi piral kap ni bompo no in an ka na tia thei si mini som thum chung tluk bompo no ka dau nak a SSC ral shrang pathum an thi moto pakhat a rok tia kan thei ka dau nak a atal mi piral ka pufon na chu Germany guerrilla force nga zun le Mandalay Pengkom battalion 5 tangthi pufon na an si Mizoram Saiha Autorik So Khaltu Zawasa Thatun Hapalilak A Pakhatsu Mipi Chepkhat Kutuar in Ananna Aliam Ve January Kulali Mizoram Ramkul Saiha Kwa Autorik So Khaltu Zawasa Thatun Hapalilak A Pakhat Pu Ni Zawa Fapa Manase Chu Tochung Mipi Chepkhat Kutuar in January Kulasari A Ananna Aliam Ve Tia Didi News Mizoram Ni Alangter Kanthai Bantuk in Saiha Autorik So Khaltu
zawasa thatu na pali chung in minung pathum chu sai ha palik ni an tlai khi na na in manase hi mundang a arak zaman mi asi January kulasari a azami manase chu tolchung mi pi ni mun pakhat a an hu I kut an thak cha a anun na aliam dia kan thai manase ro umnak mun I palik an va phak tik a chun minung hauman an rak umti lo cha a aho kutor inda athi ti mi palik ni an thei fiang kholo US ral kap hunpi chunglai ron hmang in an ka cha a ral kap pathum an thi Syria le Jordan ram ripong a ummi US ral kap hunpi chu chunglai ron hmang in an ka cha a US ral kap pathum an thi midang tampi ni hliam an tuar tia tombo ngai tu na ni an chim atu ban tu ka dok nak hi Iran bom tu miso shamplai pu thil tu mi asi tia US President Joe Biden ni achim October ni sari Hamas le Israel ka dok nak nu a US ni chua lai ral ka mun pi voi khat ka aton nak si dia an chim tu zing kan Thawngchimnak chu ma rial in kan doctor ri lai longmali post tha jang kan pe tu nan di lak chung a kan nilom tuk longmali post Facebook like follow le YouTube channel a subscribe ro kan to pek cheu ding in kan in som na